Dostlar selam. Bir minuttan başlayız konsertni. Hayırlı işler. Hayırlı işler var kızlar da. İşitiler mi? Şu kaderle sayrı bulup niye üzülüreyken uylar sağışığa eğlenip özünü sizlereyken sayra balamı kuşmayı sayra şözümüzü bir küresi ki yarışan bular mı iken tüze sayra balamı kuşmayı sayra şözümüzü bir küresi ki yarışan bular mı iken tüze. Oytukanı bana bakışı zilin dağlarına seni kilgende yürürüm yaşlarımın dallarına sayra bana bakışmayı sayra şözümüzü bir küreze giyen şan bularına iken tüze sayra bana bakışmayı sayra şözümüzü bir küreze giyen şan bularına iken tüze. Ey bana bakışın ilanıp bir eklerim olursun uzaklarımın özlesin yarattığın şansın sayra bana bakışmayı sayra şözümüzü bir küresi giyen şan bularına iken tüze sayra bana bakışmayı sayra şözümüzü bir küresi giyen şanım bularına iken tüze. Hazır bir gençler uyumuz yarayım mı? Gittik birge sayra bana bakışmayı sayra şözümüzü bir küresi giyen şan bular mı iken tüze sayra bana bakışmayı sayra şözümüzü bir küresi giyen şanım bular mı iken tüze sayra bana bakışmayı sayra şözümüzü bir küresi giyen şan bular mı iken tüze sayra bana bakışmayı sayra şözümüzü bir küresi giyen şan bular mı iken tüze bir küresi giyen şan bular mı iken tüze bular mı iken tüze. Selam dostlar barınızga da. Mikrofon bilen silerinde anlaşılamı yazığız arasını karışın. İl mikrofonsuz silerge mi? İl bile bulay sileyim mi dostlar? Neşik silerge? Min barınızını da көрерге bik şatnım. Ne bilesiz mi? Nice yıl solnik konsert yasarga hıyallandım. Mene vakıtı kilip jitti. Ey bu konsert zalı tügül. Lakin baribir min bu konsertka bugün bik katı ezirlendim, bik dolkınlandım. Minim bilen şuşu bir saat işimde edegiz rahatlandırıp yol itip alabız yarayım. Bilesiz mi bu konsertnin bir plusu var. Çünkü men de rahatlandırıp nematur kulaklarımı nakaletsiz gidim. Siz dilessegiz nişi. Hatta
Халаттан минем жырларга бийсегизде шәп булачак. Ярый, рәхәтләндереп, шәйләр эчеп, ашлар ашап, биеп, жырлап, ял итәбез. Һәм инде мин бу без микрофона лучше дигәндә менә шулаймы? Мин бу концертны, дуслар, якыннарыма, туганнарыма багышлыйм. Минем иҗатымны яратучы дусларыма багышлыйм. Минем иҗатымны бик үк яратмаганда, барыбер менә бүген бу туры эфирга кергән кешеләр сезгә багышлыйм. Һәм инде әлбәттә, дуслар, сез минем белән ризалашырсыз дип уйлыйм. Дөньяда инде бик үк күңелле хәлләр түгел, шулай бит. Без өйдә әмма кемдер көн саен эшкә бара, без авырмас өчен тырыша. Әгәр дә инде авырткан кешеләрне тизрәк терелтер өчен тырышкан табиблар сезнең өчен, сезгә багышлыйм бу концертны. Һәм инде әлбәттә кибетләрдә, транспортта, гомумән безнең өчен тырышкан барлык халыкка шушы концертны багышлыйсым килә. Һәм дә сезне бик зур хыялым, өмет белән җырлыйм бүген сезгә бу 1 сәгать эчендә. Тиз генә, тиз араларда менә шушы начар авыруны җиңеп, сезнең белән күзгә күз күрешеп, җырлашырга насыйп булсын инде, шулай бит. Рәхмәт минем белән булганыгыз өчен. Һәм инде җырларга килгәндә, бу программага килгәндә, хәзер беләсезме, минем директорга бик күп сораулар килделәр җырлар турында. Менә бер җырны бик күп кеше сорады. Бу җырга инде 15 елдыр иң беренче җырларымның берсе. Белмим, менә Илсия апамында микән, минем сәхнә теле укытучысы, шагыйрә, аның сүзләре, һәм инде әлбәттә алыштыргысыз аранжировщик, минем тавыш яздыручы, бик күп җырларымның композиторы Марат Мухин көе. Исемен әйтмим, җырны хәзер кабызып җибәрәм, менә языгыз әле, кемнәр беренче шушы җырның исемен әйтер икән. Киттек. Хәзер башлана. Менә беренче ноталары. Кемнәр хәтерли бу җырны? Әйдәгез, бергәләп биебез, җырлыйбыз. Илсия апа, сез монда микән? Марат. Sarmaşı sandılaşım, sırlık dışını bölüp, İmiş yazmak bu belekte, benim canımı kılıp, Sen aşık bolansın iken, benim bir yuvum kürüp, Sandılaşır dağlar, sensiz beni akayırken, Dışımı bölgen, sandılaşır seni ruhsal iken, Sandılaşır dağlar, sensiz beni akayırken, Dışımı bölgen, Sandılaş sen tügelmeyken. Tamam taralaş kırlarga, dünya kızıdan yuvarlar, Ko'rgan tushlarim g'ilati jig'a yomg'ir oqalar, Nektar shula ketulari, Kirudan og'ir bo'lar, Shirin qiziday sevilib, Seni yonimda qolam, Sando'lashur dog'lar, Sensiz meni o'tayirgan, Tushimni bo'lgan, Sando'lashur sen bo'lsam ekan, Sando'lashur dog'lar, Sensiz meni o'tayirgan, Tushimni bo'lgan, Sando'lashur sen to'g'rilmikan. Dersida eshitiladimi yozig'iz ali? Albatta biymiz. Boshim aylandi tüngim ham, ko'nglim butaldi tamam. Tushimda ko'rganlar bilan o'yalg'ash birlim yonam. Dong'aratsın sando'lashib, xiyollar surilmasin. Tushda ko'rganlarimga bori yaxshisi qushsin. Sando'lashib dog'lar, sensiz meni o'tayirgan, tushimni bo'lgan, Sando'lashib seni bo'lsam ekan, Sando'lashib dog'lar, sensiz meni o'tayirgan, tushimni bo'lgan, Sando'lash sening
bala kebek Yıldız көзелеп көкке үреле Яхшы сүзгә күрә шишмә кебек Каты дәшсәң яшькә күмелә Минем күңел гөл чәчкәдәй назлы Ачы җилдәй каты тимәсин Салган сүзләр белән дәшә күрмә Саклап йөрүк кырау тимәсин Салган сүзләр белән дәшә күрмә Saklab yürüm kırau tiymesin Benim көңіл dengіз üstü kebek Tın dolqınıda quyosh yugurar Qoti dashsang ko'tarilar dovul O'ksib yig'lab yorg'a to'gilar Mening ko'ngil yashashganay nozlim Oshiq jilday botir tiymasin Solg'in so'zlar bilan nasha ko'rma Saklab yürüm kırau tiymesin So'zlar bilan dasha ko'rma Saklab yürüm kırau tiymesin Mening ko'ngil yashashganay nozlim Oshiq jilday botir tiymasin Solg'in so'zlar bilan dasha ko'rma Saklab yürüm kırau tiymasin Salg'in so'zlar bilan dasha ko'rma Saklab yürüm kırau tiymasin Saklab yürüm kırau tiymasin Hamid Mafkarimov kuyuqim sizlari Ixlos hislarim Yo'qdir sensiz ma'nosida Bu dunyoda yashaganida Shashga otib ko'nglimda Yozim bo'shi kuzalarmida Qorindan suyib to'la ko'zlarim To'yib ko'nglimda to'la so'zlarim Bilsang edi nishib seni suyanim Ixlos mening senga hislarim Qorindan suyib to'la ko'zlarim To'yib ko'nglimda to'la so'zlarim Bilsang edi nishib seni suyanim Ixlos mening senga hislarim Ishon mening hislarimga To'g'ri sen
söylerim. İhlas benim sana hislerim. Halimden suyudula kızlarım. Duyuyorum elimde doğa sözlerim. Ben seni düşürsün söylerim. İhlas benim sana hislerim. Benim sana hislerim dağını kaptır. Halimden sıyıldılar kızlarım. Duyuyorum elimde doğa sözlerim. Ben seni dönüşürsün söylerim. İhlas benim sana hislerim. Ben seni dönüşürsün söylerim. İhlas benim sana hislerim. İhlas benim sizge hislerim. Rahmet dostlar, rahmet barızga da ko'rib turam kommentariyalaringizni. Biz rahmet. Biz bu tatar xalq shirinda jamlaymiz shularga. Avval keyin. Kimlar bilan qo'shamiz? Menlarga jamlaymiz. Hammamiz ilatlarga. Bizda buyuk dağlar var, dağ ostida dağlar var. Dağda yaqin soqin shishma. Ey so'zlarimni batadim. Mende sog'liq sizda mendek hallar bor. Dağ ostida soqin shishma, og'ib tushga uloqqa. Sog'lig'imni aytir edim, jilida ismi o yoqqa. Sog'lig'imni aytir edim, jilida ismi o yoqqa. Oğlanan üzeriydim, ne bağlarla tüzeriydim. Yanmasa bu yürekke yumsağlığa tüzeriydim. Yanmasa bu yürekke sağlığa tüzeriydim. Sağlık şişme rüyalarında otlar şişseydi. Tuğan ıskan illerinde ömür kişirseydi. 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 Ömür kişirseydi. Ay rahmet dostlar. Nihayet mene kavşavlar da bitti bu gay. Mikrofonsuz deydiniz bir de şöyle bir.
Dostlar, mine siz yazasız min kuren komentaryalarını küp itip şöyle bit. Yazığız yarım motor sözlerini yazığız küvere itip min onları indi bu turu efirini yanadan qarap oturganda lezzetlenip, rahatlanıp sizin motor sözleringizni o'qib o'tirarman. Yarım hem barıgızga da indi elbette rahmet jilerem, rahmet bek zor. Bu indi benim için bek zor tigi. Поддержка şöyle bit netijelagан vaqtda da qarap baram sizin smayliklarni, şişekleringizni, motor sözleringizni. Normal iştilemem de barsa da. Dostlar, hazır bir jır bulam. Bilesizmi, min şınşına karantinda, min uyda, min bir payda çıkmayım, min bir kimlende oralaşmayım, hatta indi enilerim de öz uylarında, opalarım da, apam ailesi bilen öz uylarında biz elige kuruşmayız. Biz şimdi ответственный гражданинlar. Şuna göre indi siz de uydadır deyip ışanıp kalabız. Hem min uydayım şulay itsek birgeleşip indi barısı da üter alaverse. Şuna göre min şunday sağındım özümnün yakınlarımны. Hazır mine bu jır Gırşat apam sina yangırayacak. Min onu көрген edim indi tınlaydır deyip ümitlenim. Bu paşandır bu jırны Marat Muhin bilen Flora Şaripova bilen yazgan edi onun tuğan gününe, Gırşat apamın tuğan gününe. Bu minin bir tuğan apam. Hem bu jırны internetga çıgargaç көп kişi soradı, koydan tabıp bula deyip radyolarda nide ul elige yok, internette var. Ne bugün bilmem başkarıp çıga alsam. Apa singil deyip atala bu jır. Gırşat, senin için hem indi barlık apa singiller için. Biz bir tomar, biz bir bit nesil, bir jib bizni beylegan. Kelajagimizda bo'lsin edi, shiyagandek sinmasa aylandan. Opa singil bir tomar, bir og'ochning ikki jimishi. Yaşa apam uzoq yaşa, baxtlarga erishib. Opa singil bir tomar, bir og'ochning ikki jimishi. Yaşa apam uzoq yaşa, baxtlarga erishib. Tuğanlıkta iken ulu baxit, yıllar o'tgach yolg'izsin. Tuğanının yaqin kishini dunyoda topa olmaysan. Opa singil bir tomar, bir og'ochning ikki jimishi. Yaşa Yaşa apam uzoq yaşa, baxtlarga erishib. Yükning ağırlığı sezilmay, ekan birga ko'tarsin. Dünya motor turmush go'zalu, totuvlikda g'amir yetarsin. Opa singil bir tomar, bir og'ochning ikki jimishi. Yaşa
atamız ak yaşar, bәхетләргә ирешер. Апасыны bir dağlar, bir ağaçның ике җимеше. Yaşa atamız ak yaşa, bәхетләргә ирешер. Yaşa atamız ak yaşa, bәхетләргә ирешер. Рәхмәт. Ләйсән Махмутова монда микән? Ләйсән Махмутова иҗат иткән җыр. Туктабыз, пауза. Ярамый була әйтергә. Гөлшат апама җырладым җыр. Минем яраткан җизнәмә сәлам әйтмәдем. Илшат, персональный Илшат җизни сәлам инде. Минем племянникларыма зур сәлам. Мин сезне бик яратам һәм бик сагындым. Рәхмәт. Барысы да өчен сезгә, барысы өчен рәхмәт. Вот, менә хәзер инде алайса паузага баскач, дуслар, беләсезме, менә Ләйсән Махмутова дидем. Инде белгәнегезчә, инде мин аны бик хәзер һәр вакытта әйтеп киләм. Мин инде Яңа елга хәтле филармония, Казан шәһәр филармониясына эшкә урнаштым. Инде хәзер менә күреп торам, минем монда җырчы коллега дусларым бик күбесе бу туры эфирны карый. Мин әлбәттә сезгә дә барыгызга да сәлам әйтәсем килә. Рәхмәт минем белән булганыгыз өчен. Инде Ләйсән Махмутова менә иҗат иткән бер җырым да бар. Хәзер шуны җырлыйбыз. Күңелле җыр һәм инде сез дә минем белән бийсездер дип ышанып калам. Өметләнәм дуслар, җырның исеме Уен Нур Амстердам, сүзләре Ләйсән Махмутова көе. Кереп киттем уйламыйча мин сөюде ясына, алып китте агымнары уеннарның ясына. Сөттән сөю йымагын, ашам йөрәк язагын. Белергә иде җаным бу уенның азагын. Сөттән сөю йымагын, ашам йөрәк язагын. Белергә иде җаным бу уенның азагын. Uzak elgen yürekte kaynayan aşk taktın. Saklap giyen sırlarını bizler içinde açtın. Sözden sayıyamadım yazarım. Belirgeydi canım bu uyumlu azarım. Sözden sayıyamadım aşam yürek yazarım. Belirgeydi canım bu uyumlu azarım. Yeah, yeah, yeah. Whoa, whoa, whoa. Aşık giderge tip seni söyletmesin ölüm. Tip sen adiyen tuzakka kilirlettim özüm. Sırtım sayıyamadım aşağı yürek yazarım. Belirgeydi canım bu uyumlu azarım. Sırtım sayıyamadım aşağı yürek yazarım. Belirgeydi canım bu uyumlu azarım. Ses sırtım sayıyamadım. Sırtım sayıyamadım aşağı yürek yazarım. Belirgeydi canım bu uyumlu azarım. Belirgeydi canım bu uyumlu azarım. Belirgeydi canım bu uyumlu azarım. Yeah, yeah, yeah. Whoa, whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah. Менә шундый җыр, дуслар. Бийдегезме?
Ибірсіңі де оқып шығайын енді. Ижатыңны да бек яратабыз дегендер. Ай, рахмет, барығызға да. Апама жырладым. Айттым енді әнейімді де бек көптен көргенім юлдызлар. Шуңа күрә алар да мине карыйлар, мен беләм, әнием монда, әни син шекләремне күрдем. Шуңа күрә хәзер әйдәгез бүтән әниләргә матур бер җыр багышлыйбыз. Инде онытам микрофонсыз сөйләргә. Инде беләсез, мин теге татар телендә генә җырламыйм, тырышам репертуарымда әзрәк русча җырлар кертергә, инглизчә дә булыр, хәзер дә бар инде, ләкин бүген әле булмас. Ләкин менә русчасын хәзер җырлап үтәсем килә. Минем бик яраткан җырым бар әниләр турында. Әнием, бу җыр хәзер сиңа, синең өчен яңгырый. Тыңлагыз. Давно ли песни ты мне пела над колыбелью наклонясь, и время птицы пролетело, и в детство нить оборвалась. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. До поздней полночи, до сама, мне снова детство подари. Довольна я своей судьбою, немалый в жизни пройден путь, но очень хочется порою мне снова в детство заглянуть. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. До звездной полночи, до самой мне снова детство подари. Минуты сказочные эти навек оставлю в сердце я. Дороже всех наград на свете мне песня тихая твоя. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. До звездной полночи, до самой мне снова детство подари. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. До звездной полночи, до самой мне снова детство подари. Менә шулай, дуслар. 5 секундка шәшемне генә тарып алам.
Хәзер менә кем турында сөйлисем килә, дуслар, инде минем иҗатымда бик зур өлеш керткән кеше турында әйтәсем килә. Мин беләм, ул хәзер бу эфирне карарга тиеш. Гүзәлия, син монда микән? Гүзәлиянең инде мин әйткәнем бар, белмим, репертуарында 50-60% җырым инде Гүзәлия иҗат иткән җыр, аңа бик зур рәхмәт. Мин бик яратып җырлыйм синең җырларны, үзеңә дә уңышлар гына телим, алга таба да шулай матур җырлар, Алла бирсә, иҗат итәргә насыйп булсын, шулай бит. Гүзәлия, монда микән син? Хәзер синең җырны җырлыйсым килә. Инде шулай ук бу җыр күп кешегә ошады, якын булды. Инде бик күп сораганнары да бар. Мен бик хәзер бу көндә бик күп җырлыйм, мәҗлесләрдә дә, концертларда да. Бүген сезнең өчен туры эфирда җырлыйм. Язмышың синең кулларында дип атала. Киттек. Ой, yok konsertlar ekan hozir. Yana masa.
Rahmet dostlar. Hazırga yamadan ezrek muңлады балабыз. Seni yalıştım yazmış deyip uylap yadlarını yar edip gittin ömür boylap men yalıştım buğay yarada kaldım basıp kömür kanatlarım yanıma verdi yasıp seni yalıştım ayrılık yaş değil sağır zarın bilen yaşaysın bitkiyip seni yalıştan yazar baytan eğer dağın seni özgertir idim yazmışımda varım seni yalıştın buğay ağlıyorsun da uzun yüreğime hocam söylem diyen sözü neye yalıştım bu ay gurur buldum artık beni uylamışam bir sürüne sakıp seni yalıştım bu ay ayrılık yaş değil sağır sarı bilen yaşasın bitkiyip seni yalışkan yazma baysam eğer dağın men özgertir idim yazmışımda varım seni yalıştım buğay көңіліңе толы яра сен озған ушақ әлі хаман яна мен ялғыштым бұлай күтіп назарыңны қарлы бозлы иттің күткен язарымны сен ялғыштың бұлай сен yalğıştın olay ayrılık yaş değil sağır sarıl bilen yaşasın bitkiyip seni yalışkan yazma baysam eğer dağın men özgertir idim yazmışımda varım seni özgertir idim yazmışımda zarım Belki Hizmetullah Kiyim öbür bölümünün sizlere rahmet sizler bu jır için Allah bize şıraşını kazanırdı. En değerli bu jırsız bunları güzellikle güzel şakirim sizlere merhabette yok ara taktırmayısın kapışını kestirmeyin. Kellesinde sağladım deyip olasın kuşuktuna Kıymetli dostlar, sizin karşı serдечкалар жібермегіз интернет тормозителер. Бары әлі, бары миңа, яратып қынақлара. Сезесің мен жылдық айын, мәхәббәткә юққара. Бары әлі, бары миңа, яратып қынақлара. Сезесің жылдық айын, мәхәббәткә юққара. Шулай yanlarımda kulağımda seni her vakit uyumda sen bitimin yüreğimde
yaratıp tırnaklara. Size sığmış şu anlık ayım, merhabetke yok ara. Sen önemine kırmışına da pek bakıtlı iduşu. Mini beynime soyulardan birge parlat uçuşu. Bana eller, bana mina yaratıp tırnaklara. Size sığmış anlık ayım, merhabetke yok bölge. Bana eller, bana mina yaratıp tırnaklara. Size sığmış anlık ayım, merhabetke yok ara. Para eller, para mina ses. Para eller, para mina o. Para eller, para mina yaratıp tırnaklara. Size sığmış anlık ayım, merhabetke yok ara. Size sığmış anlık ayım, merhabetke yok ara. Merhabetke yok ara. Ay rahmet dostlar, endi güzellerin şiirlerine devam etmişmiz. Hadi günümüzde benim TV'de, Tatar Radyosu'nda yalvarıyor bu işe. Radyo bölümünde sizlerle güzellik diliyor. Bakın dinleyin, Seni kurgeç, goya kanatlanıp alıştım yine uylarım. İnlerime nazlı sarılanda bəxtime bir uyladım. Bəxtime seni yarattığımda, bəxtime seni takıldım. Var yürekli formu kanatlarım, saklılar suyu bakırım. Bəxtime seni yarattığımda, bəxtime seni takıldım. Var yürekli formu kanatlarım, saklılar suyu bakırım. Kulak burada, gözler burada. Min yaratıp seni duymadım. Suyu temini duymam yüzlerini. Bəxtime diye uyladım. Bəxtime seni yarattığımda, bəxtime seni takıldım. Var yürekli formu kanatlarım, saklılar suyu bakırım. Bəxtime seni yarattığımda, bəxtime seni takıldım.
Сіз бейсізмі соң? Мен мұнда меңа бек ісі, меңа бек рәхәт сізнің білен. Рәхмәт, достлар. Біздің мен теге әзірек сөйлерге тұрыштым, мәйтен вақыт жетмәс деп. 10 минут вақытыбыз бар екен, шыма күрә әлі тағын бір жырны жырлап үлгірем. Ләкин енді бұл жырны менә меңа вәғді етігіз. Әгәр дә диванда ятасыз екен, или просто бір әжеде отырып тұрасыз екен, бүтінігіз дә хәзір тұрып басырға тиеш. Ғайләдә үйдә кімлер бар, бүтінісін түгәрәккә алабыз. Һәм рәхәтләндіріп, bu karantinlar tezirək bitsin için, bütün avrular tezirək bitsin için sikirip, ışıp bir tatar xalq jırına biybiz, yaraymi? Endi bu jırını, şulay men bek köptән ясалган bu jır, lekin hamanda аны яратып башкарам, рәхәтләндереп bütün кешене бийтем, һәм бүген сезне бийтем, дуслар. Татар халык жыры Союлы. Şişede oynarlar, ay canım sularda, su şişede oynarlar. Eylememizi yanarız. Suda sussan yüzer meygen, salda suva salmışa. Suda sussan yüzer meygen, salda suva salmışa. Sinirlerine sallık gittim, yolda güzel olmuşa. Ay canım sularda, su şişede oynarlar. Suda sussan yüzerine sulara sayılsa da, suda sussan yüzerine sulara sayılsa da, derler patlar yatsana, 3 güne yolunsa da, ay canım sularda, su şişedir oynarlar. İyi biz biliriz. Tapırdatayım. Ay canım suyulu, bir sağındım uyulu. Sağınmanın birine canım sağınırsın tutarı. Ay canım suyulu, bir sağındım uyulu. Oy dostlar, rahmet biz zor. Biydiniz mi? Biyseniz biygen videolarınızı storieslarga qo'ying'iz, yarayam bütününüzü tizem ertaga. Agar endi tushirgan bo'lsangiz, bek zo'r rahmat. Mikrofonga söylemeyim. Do'stlar, shuning bilan bugungi konsertimiz oxirina yaqinlasha, lekin shuni aytasim kelar. Bilasizmi, tuga konsertni qo'radik-da, men bitalimni kuz kuni konsertni zalda yasamoqchi bo'lam konsertni. Siz shunga ko'ra endi biz endi ko'rdik deb kelmesha qolmag'iz endi, yarimi. Men sizni barig'ingizda baribir Alloh bersa, dunyolar tinch bo'lsa, kuz kuni men baribir konsert yasarga bek tilagim zo'r, niyatlim, shunga ko'ra kutib qolam. Ham endi bilasizmi, bugungi konsertning eng o'zinchalikli, eng qiziqli momentini ko'rsatam sizga. Menga muzikальный сопровождение kerak. Bu yerda do'stlar, qarag'iz. Bugungi konsert Sumbul Bilalova ko'rnak bilan mana tapочки. Ay rahat bo'ldi. Ko'rindimi onda tapочка. Mana shulay do'stlar. Rahmat barig'izga da menim bilan bo'lganig'iz uchun. Mana oxirga taба tag'in da ko'paydigiz әле. No vaqtimiz bitdi do'stlar, vaqtimiz oxirina yaqinlashdi.
Ала берса, бәлки әле тагын ясарбыз, белмим, кирәк булса языгыз, ярыймы, ошаса языгыз. Белмим, инде уйларым чуала, шунда тулкынландым һәм шундый рәхәтләндем сезнең белән. Исән сау булыйк, бәхетле яшик, барыгызга да күп сәламнәр җибәрәм. Һәм өйдә утырыйк инде, әлбәттә, өйдә утырабыз бергә. Сау булыгыз.